sampu tauba sofa da ngatang phamba AC da phamba samduna phajana kaktraba adudi bera kaya bera layeba ko aduna akoi mora da ju phami phansang da ju phami aduga sampu kaisu taude adagi AC taude ama taude tawbudi ngamme adu jik akoi gi kaini at the end of the day the samduneba maru ore kadusi sofa da ngai phamaga light khari yenga coffee khara thakuduna teba This is John Waikhom from the King's Barbershop. I was called John Waikhom. Master Barber, the King's Barbershop ki Master Barber ni founder ni si profession jai yam pa me angang ori dagi hauna dagi 1980s dagi 70s dagi adum like pane dagi sam kak pane yam pa me ko aham da ai ju khagadi kair me sam kak baga ji gan aduga mina ju kari ai ni yamna handana lobagi tat matam nu sahot ta bai ta akoi hujik ti karim ta khandre sam kak ba ji di angang yam pesa pai bai mung dagi di kak pak oi gande ba na aduna yam financially sound oi bai mung dagi di oi ganda ba aduna tang broke oi bai mung dagi oi gal le se aduna aina ju nung si bani na ina angang je takpi raga sigi thabak se akhoi na tawna faidana ai ngonda tamba lak pai tham da lupa lising ahum pi ba mi ne de angau bra na khangi ne ba si aina piba tha ma da lising ahum pi ba do tha ahum gi course ta di lising mapan pidra aduna moi da ju yamna kai hani thawai changna ba ina sum tawjaba ne ba sidi aduga putha bai saruk te ngonda da dum oiri ne ba aduga anamana ai akhui kai ni akhui gi kaino dagi ga jiri dagi ga gi Facebook tai gi kaino je uraga moina tamning ba phawri je paisa gi junata na ko moina aingonda karino ma uba male ba ko sigi ojaji da tamaga di yam haini kana khanma male ado aina takpa du yam mamut seng na tae ba ko angang gi trimmer karino clipper karino khangta ba tha mari course tawraga adagi tha nipan course tawraga khoi liver karino adi kati makhal ke alai adagi clipper gi maya ke blade ke alai adagi clipper makhal ke alai sumba khangdaba chahi ma tamuraga ju ne sida laga khangde ba kan pura zero knowledge mak natraga ju anamba aina sum thengnar ko di 99% mapan tamuba jingje aina sum yeng bani ko sum yeng da anamba khangde ba ado sidagi chakhi bangang je aina phajana di tae ko takpadi phajana gi aduni tawris aduna beginner oiraju yam hard working ama change adagi dedication ama change adagi yam akogi pot khuding mak je akogi kayani english ta ga di not to take for granted ko aduga yam punctual oiba change adagi ta ido akogi sida changaga somda phawdokpa adu khara phai ko aina ta ido sida changaga somda phawdokpa du khara phai sida chudang changu yadaba sa tu lai ba ko namdana adu mai ai adum hayelaga dum thai matam budi changi moiji aina sum khan ma to every barbers ki jackpot se sunday oini aduga friday ga ko aduga aina uji pawta kakpada maximum aina kakpada 103 di kakre ko aigi barber amani ga toroga aiga aduga ai ithandana kakpada 75 kakre ko aduga akoigi kaino je income je smai tobon average ta hairaga di ko ai di sam kakpa kakdani aduga lupa cham khak lobani na ko adum bazar rom daga di lupa chom chamri lowi hai khangde aiju aduga sam kakpa du khoigi shampoo tawraga jama tawraga jo aina sum angang jing haining ji ko shampoo tawba sofa da ngatang phamba AC da phamba samduna phajana kaktraba adudi bera kaya bera layeba ko aduna akoi mora da ju phami phansang da ju phami aduga sampu kaisu taude dagi AC taude ama taude tawbudi ngamme adu jik akoi gi kaini at the end of the day the samduneba maru ore kadusi sofa da ngai phamaga light khari yenga
coffee khara thakpadu natteba ai sum inkhalakkba barber jing da haining je atopa higher level taw kangu duna tongan grena adu haining mane aduna akoi 4000 gumba oigadra average se 4000 je 30 da multiply tawragadi 1.2 ko 1.2 je aigi sida aigi barber je 21,000 piba yauri 18,000 piba yauri 15,000 piba yauri moigi page ko thagi adu dagi makhadi tadre 15 dagi hore adigi mathang 18 mathang 21 kangujina nongda lupa chatret changda adigi 15 kangujina nongda kogi 500 ki chang aduga 18 kangujina nongda 600 ki chang ni ko smai torga ai moigi angang jing ji ke no ju yeng ba angang yum pu ba yawe angang jing kogi angang mama pa kogi tabak suda ba paralysis warga lei ba yawe angang ai satra anam manam moi hum mari di aina ko I guess hum mari di pagak pa ina yum pui ba aina sida ai sida tabak tawraga yum bajana pui aina moida moigi mapning sokna ba ko tabak chu tawde aina moigi pen ba dum tawi aduga even sometimes ko festival uma kai guma lakpa kanda yaksang harasi natragana Diwali harasi I used to purchase garments for them aduga maybe any form of garment long pen obi jeans obi ai adum laibi ba moi aduga extra adum paisa pi singama ni adum pi moi pakhang ngakne ba na pakhang ngakni nupi thibadi ambau sida leiti ai ju sum ngai ni ko khoi court ka lilaga bank ki paisa khomba chali jingje palising taru phangi taret phangi adu ai satra jingi ai barber jingi tolop sem chawmalli khara handau gana hairak pa yawi go adu ai handa roi ba maram ke you know da moi they are very hard working aduga moi je pura tip to toe je pura tip top hai tar ko moi je khogi pip to the post yam tina smart oi ba barber ngate nai thami je sigi thak je khoin to ba ya ba thak ne ba yam talented oi bani ko khoi mi tem charging je aduga sida ju yam hai bani mi krai di soi kani yam judgmental oi ba hai tar yam judgment je pi ba yam hai adu tawning de yam adu tawdi tawning de du kari machin men ba ya da ni na I just cannot zip the mouth so moina whatever they lack you know something pops up to the brain and I don't know moi kari chai no kari da you know brain da kainom pop turn na just started typing I don't know bad comments yam type tawre moi kangdi moi phau kak ta ngang yam bad comment taw positive comment ye loi reply taw like phok taw dabani ko type taw ga thank you bro natraga thank you sister man taw aduga patava comment ki pa just ignore taw dam sidi adu struggle abu kai just aina taw bu moina taw bazu ngam gadaw buju natte aduga aina adum haibane bring it on ana bring it on I'm here in the King's Barbershop just bring it on you come here and I haibane adu hujikandi haidre hujikandi abet yengena aduga positive comment mayam do aingonda encouragement yam tawba angang yam yawe ko ahan ju yawe angang ju yawe aingonda encourage tawba baya hoina sumai tawduna sumai tawbaje mina bad comment pirakpada kaino handaba khothaba depression na bra gan hangi aina krai dino da depression na ga do mi ju na te di krai moi adu ki comment isu na taba comment to ina adu par ga depression na di loy thaba na adu loi support tawi aingonda angang jing na mayam support tawi imphal nang dai gi adu hujik bazar ga chat paju ai sak khang badi dum yawre ai yam harawi ai haining bada ko miyoi ba moi pok tar ga di one life ni kon hingdoi je aduna khugi yam wimpy joy da adi akoi yam chatter box su oi da ba confidence khar lega da ba adum mot kaino je mot che dum kai mot haidora mood haidora khugi just confidence adagi yam wa ba kai gumba
ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯖꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯖꯔቬꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯑꯩ 50 ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯉꯛꯑꯦꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯂꯨꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯎꯟꯁꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯨꯏꯗꯦ ꯉꯛ ꯎꯟꯁꯥ ꯈꯨꯏꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯨꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯏꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯇꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯊꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯑꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯖꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯖꯤꯟꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯈꯟꯁꯨ ꯈꯟꯖꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ most importantly let's hope this war ends ꯀꯣ ꯍꯣꯏ let's keep praying ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒꯗꯤ everything will be normalized again ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏ scattered ꯂꯣꯏ ꯀꯔꯥꯏꯅ ꯀꯔꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅ ꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ every individual ꯖꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ no guns only love peace that's my point of view and that's my opinion also having said that I'm very very proud and thank you for having Paumi post here and this is John Waikhom from the King's Barbershop here in Thoubal Mela ground and thank you to all be safe take care and love your neighbors that's cool